Manipurda Inner Line Permit System ILP चटनाहलगनी हाइना Union Home Minister Amit Sahana Lok Sabha की मिफमदा लाउथोखरे House the Citizenship Amendment Bill 2019 pass तौनबगीदमक हौजिक कन्ना खना नैनरी मतम कयागी ममांगदगी मणिपुरदा येलहौ मिसिंग कन्नबा ILP चटनाहलु हाइबा लमदम असिगी मियामगी अपाम्बा अदु BJP लेंगाकना थुंगहनबा ngamle हाइना Chief Minister नोंथोंबम बिरेना फोंदोखिबगा लोइनना हयेंग मणिपुर पुंबा सुती लाउथोखरे पार्लियामेंट मिफमदा यूनियन होम मिनिस्टर ना मणिपुरदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटनाहनबगी वाफम फोंदोखिबा अदु हौजिक हेक्ता ओइथोकपा यारोय कैबिनेट की वारेप अमा मथौ तारी हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइना फोंदोरखली पार्लियामेंट ngasi puthokliba citizenship amendment bill gi mayokta manpack na ngasi dagi kaukiba pung yangkhai gi sinthalepagi khongjang tension khibaga loinana matam kharagi oina komthokle haina manpack na lauthokre amasung North East Students Organization neso na manipur yauna awang nongpokta CAB chatnaba yaroi haiduna hayeng awang nongpok state singda kaukiba total shutdown M2 na mapung phana saugatkani hairakli मैम बुखुरुमजरी अदोमने ब्रिफ्स इम्पैक्ट न्यूज नि एरिना थिंगु जमना हौजि पुंजास फाबगी मरोय पाउसिंग मियाम द पिजरी मणिपुरदा इनर लाइन परमिट सिस्टम ILP चटनाहलगनी हाइना यूनियन होम मिनिस्टर अमित साहाना लोक सभादा लाउथोखरे वाफम असिंग असि लोक सभादा सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल CAB 2019 पास तौनबगीदमक हाउस द खनरकपदा अमित साहाना फोंदोखिबनी ngasi ayupung 13 ताब मतमदा चथखिबा हौखिबा पार्लियामेंट की लोक सभा मिफमदा Union Home Minister Amit Sahana Citizenship Amendment Bill CAB 2019 puthokhi bill adu puthokladuna Union Home Minister Amit Sahana hai bill asi leibak asida leiriba minority singi mayokta natte haiki lower house ta bill asi hek puthorakpada chauna charangna ba thokibaga loinana bill asi khananabagi matangda vote tawbada ruling na mai paktuna CAB house ta puthoktuna khananaba warep lauki लोइनना यूनियन होम मिनिस्टर अमित साहाना हाई CAB ना लेबाक असिगी कॉन्स्टिट्यूशन कंट्राडिक्ट तौबा लेते सिटीजनशिप की मतंगदा लेंगाकना वारेप लौबा असि हंदकी असिना अहानबा नते हाइखिबगा लोइनना हाउस की मेंबर सिंगना कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 11 मपुंग फाना पाना बहाइखि CAB असि ममांग चहीदसु लोक सभादा पास तौखरबा मतुंग राज्य सभादा पास तौबा ngamdaduna लैप्स ओइखिबनी आपके सामने मान्यवर रखना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होता है और जो बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन एक्ट के अनुसार कवर होते हैं इसको ये कानून का कोई डर रखने की जरूरत नहीं है। वहां ये कानून ये नागरिकता अप्लाई नहीं। नागालैंड पूरा थोड़ा हिस्सा छोड़कर इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, उनकी वो प्रोटेक्शन चालू रहेगा। मिजोरम भी पूरा इनर लाइन परमिट सिस्टम से प्रोटेक्टेड है, जो कि बंगाल ईस्ट फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 का प्रावधान है, तो वो भी चालू रहेगा। मणिपुर राज्यों की भावना को ध्यान में रखकर मणिपुर को हम इनर लाइन परमिट की सिस्टम के अंदर ला रहे हैं। मणिपुर की घाटी की बहुत बड़ी समस्या का आज समाधान। मान्यवर, मणिपुर की घाटी के सारे लोग बहुत समय से इसकी मांग कर रहे थे और मैं आज मणिपुर के लोगों के ओर से देश के प्रधानमंत्री का कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने मणिपुर की ये सालों पुरानी मांग को मणिपुरदा मतम कयागी ममांगदगी लमदम असगी येलौमी सिंग कन्नबा ILP चटनाहलु हाइबा मणिपुर मियामगी खोलाउ मियामगी अपाम्बा अदु BJP लेंगाकना थुंगहनबा ngamle हाइना चीफ मिनिस्टर ना फोंदोखिबगा लोइनना हयेंग मणिपुर पुंबा सुती लाउथोखरे लोइनना स्टेट लेंगाकता याउरिबा पॉलिटिकल पार्टी सिंगा लोइनना लमदम असगी इमा इबेल अमदी तोंगान तोंगान बा लुप सिंगा पुल्लगा अचौबा मिफम अमा हयेंग पांगथोकलगनी हाइरी पार्लियामेंट यूनियन होम मिनिस्टर अमित साहाना मणिपुरदा ILP चटनाहलगनी हाइना लाउथोखरबा मतुंग चीफ मिनिस्टर नोंथोबम बिरेना महाकी सेक्रेटरियता पाउमी सिंगा उनादुना सेंटर की लुचिंगबा सिंग थागतपा फोंदोखी पाउमी सिंगा उनाबा अदुदा ILP चटनाहलु हाइबा इहौदा लेखिद्रबा मियामना लमजिंग मैरा मिंथोन पीखरबा सापम रोबिन हुड पुसु चीफ मिनिस्टर ना निंगचिंखी
Mahiroi aduna thawai kathokiba aduna miyamna ILP gi ihau asi hena kansinduna yelhomi kannabagi achetpa wakhalon miyamda piramkhibani haina Chief Minister na Laikhidraba Robin Hood ki thodangbu singthaki. Indigenous population masing yamjadrabsu mutkhigdra haina kibadagi ihau kaya haukiba ihau singdugi manungda sokpa panba kaya amasu yaukiba maruoina maduda Laikhidraba aigi kendradagi aigi naw aigi cha Sri Robin Hood Magi mafamdasu Manipur Sarkar gi maikaidagi magonda koi salanjali kachri mana kathokhiba aduna maram oirakanda masigi ihausi lehorakanda ngasi aikoina Manipur prajana chahi lisang sitna wakhanda khallagasu kanna laujaba ngamjadadana lakhiba lauragasu namhatpiba nehatpiba kayana mapung phadna lakhiba do ngasidi haikhiba wangakpa Manipur bu karai soigedena senaba dugma BJP gi leaders singna thajaramdaba khalamdaba ILP Bengal East Frontier gi adugumba ekado 1873 gi damadu Manipur da extend tawrani haidana Honorable Home Minister na ngasai ayuk aingonda telephone da aina lamdeng na solid waste management gi satpa matamda hairak podo ngasai press su tamjare haigi banga sayuk press ta tambodo hujik pung 3 minute khare henbada parliament ta open noina clear cut thamgre masigi damakta ai Manipur gi miyambu thagachari ngasi ekoina mai pai basi Manipur miyam gi mai pakpani Chief Minister na makhatana Delhi da leiriba Central Lengakpu miyam na thajadana lakpa du ngasi Manipur da ILP chanabagi wafam lakpa sidadi thajadaba pumnamak kokpiro haina miyam da appeal tawki loinana ngasi ayuk Union Home Minister na phone gi kuthangda Chief Minister da ILP chana halagani haina Manipur gi miyam da tamduna miyam gi nungnangba kokhanaba media gi kuthangda thamkiba wafam singda manpack ki luchingba kharana machin thibani haibana chingba wafam kya thamba asi laibak thibani haiki Media gi silnausing masigi damkla choba daita lobi khipa Delhi gi sarkar se masin thiba dongda ubagi leiramba thajadabagi pot do handaki sina khudam mama weraga matungdadi thajabidabadu tokpiro haidana I appeal tawjaningi until and unless BJP na Delhi da leiringai until and unless BJP na Manipur da leiringai Manipur gi mangadaba sokadaba praja gi mangadaba thaba amata tawroi habisi yam clear cut evidence oire khajiktang nungaitabadi ngasai Responsible Home Minister amana Manipur gi prajana anxiety leiribadu kokna naba haidana ingonda Chief Minister amada direct phone tawraga hairakpa sumaina nangido nakhoi gido praja singdo wadana ba hayo ai nangasi madu parliament da lautho adabani na hayu na haiba paw amakak haraubana han khidana hairiba sport to da mafam du da makhoi gi photo nungdo ran ngan thongna khara moral boost up tawna ba aikoi tawse haidana haibabu machin thiba cm ga haina haibado madu khitang nungaite popular ministry ma prajana elector ga khanba Bharat constitution gi matungina vote khallaga kaba amakhak leiri masi adum namdharaga dum satkani haiba yaroye Manipur da inner line permit system chana hannabagi wafam Union Home Minister Amit Shah na ngashi phamkiba parliament ki Lok Sabha mifamda puthokiba adubu akomlu kanglaipak ipsha ipak pandam kanglamai kil CLK amasung KSA gi apunba cherol amana thagatpa amadi nungaiba fongdorakli Manipur da ILP chana halagani haibagi wafam ama lakpa sida lamdam asigi yelhomi kannabagi dama JCLPS ki lamjing makhada miyam na changsin kiba khongjang da thawaina pontha piduna miyam bu mikap thokhalam kiba lamjing maira sapam Robin Hood pu khak kaukthokpa yaroi Manipur da ILP chana halu haiba kholauna aroiba kholau oiduna laikhidraba mahiroi sapam Robin Hood ki imung manungna ILP chana halagani haibagi wafam lakpada wafam kaya fongdorakli Panbayabadi English Singani Tara Mangagi July Gitang Nipanda Manipur da ILP chana halu haiba ihauda police ki tear gas sale na panbada mahiroi sapam Robin Hood laikidabani loina na mahagna laikidraba matungda Manipur miyamna lepa laitana khongjang changsilakpaga loina na Manipur gi yelhomi kannabagi damak Manipur Legislative Assembly da fauba yelhomi kannaba bill kaya puthokduna pass tawkibani India gi awang nongpok lamdamda lairiba state singda CAB chatnaba yaroi haibagi wahodagi Manipur gi oina CAB na pirakadaba chaitheng singdagi ngakthoknanabagi wakhalonda center na Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 gi makhada ILP chana hanbagi waphamasi lakhibani mana laukthokrabasu ai isa tuna lairingaida
ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯝꯃꯒꯗꯤ ꯃꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗꯗꯤ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯍꯥꯏꯖꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯆꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯃꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜꯁꯦ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯆꯦ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯏꯆꯥꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯁꯨ ꯈꯜꯂꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯏꯃꯥꯕꯨ ꯀꯟꯅꯕꯗ ꯌꯦꯜꯍꯧꯃꯤ ꯀꯟꯅꯕꯗ ꯏꯆꯥꯅ ꯊꯋꯥꯏ ꯊꯥꯈꯤꯕꯗꯣ ꯃꯃꯥꯒꯤꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯨ ꯑꯄꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏ ꯂꯣꯛ ꯁꯚꯥ ꯃꯤꯐꯝꯗ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃꯤꯠ ꯁꯥꯍꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯑꯦꯁꯀꯣꯔꯠ ꯌꯥꯎꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯍꯔꯥꯎꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯁꯤꯞ ꯑꯦꯃꯦꯟꯗꯃꯦꯟꯠ ꯕꯤꯜ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯛꯀꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯆꯩꯔꯛ ꯑꯁꯤꯗ ꯁꯤꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯉꯥꯛ ꯁꯦꯟꯗꯨꯅ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯊꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯔꯝꯕꯟ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯀꯣꯏꯕꯗ ꯂꯥꯎꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯆꯠꯈꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯒꯤ ꯑꯦꯁꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯁꯟꯖꯦꯟꯊꯣꯡ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯃꯈꯣꯜ ꯑꯍꯧꯕ ꯕꯣꯝꯕꯨꯂꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯩꯀꯥꯞꯄꯤ ꯊꯥꯗꯨꯅ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ BJPꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯀꯦꯟꯗꯜ ꯊꯥꯟꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ Thanks to Chief Minister for protecting indigenous people of Manipur, BJP Manipur Pradesh haina thaba banner thetki. Nakalamaromda Khurai BJP Mandal, Yai School BJP Mandal amasung Kairao BJP Mandal ki thomi sing nasu Chief Minister Nongthobam Birena Manipur da ILP system chatna halagani haina Union Home Minister Amit Sahana thajaba wafam pirakle haina media da fongdo ki baga mari lenana harau tayamba fongdok naki. Inner line permit system chana halagadi Manipur da amasung ate ide CA da CAB chana ro habane fundal organization jing na pami pandam ju loina phange ado Manipur praja miyam na pami ba koina pami pandam ju koina matam sang na koina honari ba asumba pandam jing sina si phange ado koi yu ji lei ba sarkar sina tawni haiba thabo kudimakta angamba level da honara ga tawrudana lai aduna koi gi leiba fundal organization jing Manipur da leibiro fundal organization jing na sarkar da mateng tawbiyo sarkar da support tawbiyo sarkar bu thagajaba thambiraganda awon Manipur ma porakna hona utana mayam puna ona mateng pangbiyo na simdang ai Union Home Minister na Parliamenta Manipur da inner line permit system channa hannabagi wafam phongdo ki badu hauzik hekta oithokpa yaroi cabinet ki warep ama mathau tari haina veteran politician Okram Joy na phongdorakli wafam asingasi numidang impact news ka Home Minister gi wafam amagi matangda Okram Joy ga akhanana unaba amada phongdorakibani unabadu da O Joy na makhatana Home Minister na Manipur da ILP chatnabagi wafam phongdokle haina aikhoina harau tayambagi matam oidri System asi mapung phana chatnanaba hotnabada yamna sangba process ama mathau tari haiki amaromda ILP system asi Manipur da chatnaba taragadi Manipur da CAB na soklaroi haina lauba yaradra haina hangba wahang amada O joina CAB asi India pumbada chatnagadaba oibana karigumba Manipur da ILP chatnaraklabasu CAB na karigumba kharadi soidana asokpa lakani haiki Bengal Volunteer Regulation eki makada leirambado madu Home Minister na statement ama piraga madu ne heta chana hanba parliament da yaro madu aikoi gi cabinet discuss tor kini aruga bill si da part ama woina di hujik bill si da ude hujik tagi hauna ina line permit chatnarani haibi wafam di aning madu phongdoi aruga madu ngna chatnare na lobo yaro CAV gi part bill si da part ama oigadori bra haibado madu makti bill si gi part ama oide adu madu matam changadaba procedure mayam changadaba ponamni madu karmai lakadono de haibangam de siri birena chief minister na koi di shape ore ga an mayam BJP kanguna masiti akoi shape ore ga an hari bose aingon de masi ontona shape oi de thoidongna yam kan ga daba huji bhawgi sida de aingon de ude masi bill simangna akoi de laiba mitop akoi de hengo khiba mitop singa se masi puthokhi dana Manipur gi hujik kairi iba demographic imbalance demographic change kairi iba je masida solve to ngamni haibadi ai Manpack na ngasidagi changsinba haukiba pung yangkhai gi sinthale pagi khongjang amasung hayeng chathagani haina tauramba total shutdown gi khongjang komthokpaga loinana matam kharaki oina suspend tawre haina Manpack ki convener Yumnamcha Dilip Kumar na phongdorakli Lamfelda laiba UCM gi office da pangthokiba paugi mifam amada mahakna makhata na hai Manpack na sinduna hayeng CAB gi matangda review meeting ama khwairambal kaithel da laiba amuko gi office da pangthokani
मीटिंग असिदा CAB गी ओइरिबा अमदी ओइरकदबा फिबम सिंगी मतंगदा खनगनी मिफम असिदा स्टेट असिदा लेरिबा मिपुम खुदिमकना सरुक याबियु हाइखी महाकना मखाताना हाइखिबदा होम मिनिस्टर अमित शाहना ngasi राज्य सभा मिफमदा थमखिबा वाफम तरामना ओई लोइनना इंडिया लेंगाक पुशु हाइनिंगाई लेतना थागतबा फोंदोरकली हाइखी मैनपेक की माइकैदगी थमजनिंगबदी अखोगी असिगुम्बा इहौ असिदा मैनपेक का लोइनना मनपुर मियाम अमदी अखोगी मरी लेनबा पुनमकना मतेंग पांगबिदुना असिगुम्बा मियाम की तंगाई फदना मथौ तारबा अखोइबु ngakpi senbinabagi damakta laukjarakpa jungma khongjang asida saruk yaminnakiba mateng pibirakpa amasung isa isa gi thaudangni khanna saruk yabikhiba punamakki mafamdasu aikoina thagatpa nungaiba amadi tawimal khangbadu uchari thairiba wafam asi henna marik chumna wakhai ama porakpa ngamnanabagi damakta pangthok jagadoriba hayengi review meeting asidasu mapung phan biu नाकलमरोमदा पार्लियामेंट ngasi पुथोखलिबा सिटीजन सेफ अमेंडमेंट बिल की मायोक्ता मैनपेक न कौखिबा पुंग यांखै की सिंथालेपगी खोंजंगना मणिपुर की महौसा की पुंसीदा चाउना कायबा पीखी खोंजंग असिना मरम ओइरगा ख्वाइरंबल कैथेल पाउना कैथेल अमदी थांगाल कैथेल याउना मणिपुर की मरु ओइबा कैथेल सिंह थोंग लोनखी लंबीदा लनाई गाड़ी खरन नतना पैसेंजर गाड़ी सिंह चेनखिदे लेंगा की स्कूल कॉलेज सिंह थोंग हांगलबसु महिरुई अमता लाकनखिदे लोइनना ऑयल पम अमदी बैंक सिंह थोंग हांगनखिदे मैनपेक की खोंजंग मनुंगदा पामदबा थौदोक सिंह थोक्तनबा मणिपुर पुलिस अमदी सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स कयादा अकनबा मोंगदा ngak senbagi thabak chathaki लोक सभादा ILP की खनबा होबदा BJP की थौमी सिंगना हराउबा फोंदोकलिबा असि CAB अमसुंग ILP अनि की मरक्ता लैरिबा खेतनबा असि खंगदबगा चप मानै हाइना ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन MSU न फोंदोरकली मणिपुरदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चटना हलगनी हाइबा वाफम ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन MSU न तरामना ओकली अदुबु ILP चटनरबसु मणिपुर अमदी अवांग नोंगपोकी लमदम सिंगदा सिटीजन सेफ अमेंडमेंट बिल चटनबा यारोय हाइरी DM कॉलेज कैंपस लेबा MSU की ऑफिस ता पाउमी सिंग उनबदा लुप असिगी प्रेसिडेंट इन चार्ज लाइश्रम अथौबना नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नेसोना मणिपुर याउना अवांग नोंगपोक लमदम सिंगदा CAB चटनबा यारोय हाइदुना हयेंग अवांग नोंगपोक स्टेट सिंगदा कौखिबा टोटल शटडाउन MSU न मपुंग फाना सगतकनी MSU न नेशोगी मखादा चथगदौरिबा टोटल शटडाउन असिदा अना लायेंग मई इसिंग धर्म कर्म अमदी हॉस्पिटल ग मरी लेनबा सिंगदी कोमथोकनी इंडिया लेंगाकना ngami haiduna CABSC pass tawrabasु नेशो अमदी MSU न सुप्रीम कोर्ट चत्तुना CAB की मायोक्ता थेंगनगनी हाइना फोंदोरकली नाकलमरोमदा मियामना चंगसिलकलिबा CAB की खोंजंग असिबुसु नाथैदुना पुनब होटनरिबा असि अथुबदा लेपियु हयेंग पांथोकदौरिबा नेरोकागी फुटबॉल मैच लैबाकी लैरिबा फिबम असि येंगलगा तोकपियु हाइना अथौबना पाउजेलकली हयेंग डिसेंबर की तांग तरा हाइब नुमिन असिदा नॉर्थ ईस्ट पुंबदा अखोगी टोटल शटडाउन की खोंजंग अखोई मणिपुर दसु हयेंग अयुकी पुंग अहुम तगी होरकांदा नुमिदांग वायरम पुंग 5 फावबा अखोगी ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन MSU ना कंचिनबा सेम साबा पुनमक लोइजरे पार्लियामेंट ता ILP मणिपुर दा चनरनी तोंगानबा ngaklo मैम अखोई लेरक याई तोगदबु होल नॉर्थ ईस्ट सेंग फोन तमदा अखोई नेसोगी स्टेन याम क्लियर होय इंडिया गवर्नमेंट ना अखोगी नॉर्थ ईस्ट मसे ताना थुगाइनबगी लालोंग स्टेट अयाम्बा अखोगी ILP की 6 शेड्यूल चनबा लेरगसु तोगदबु असम ददी अखोगी ILP चनगनी हाइबा अखोगी इंडिया गवर्नमेंट ना ngasi फावबा लाक्तोपिद्री अदुना नॉर्थ ईस्ट ता अखोगी केप चनबा यारोय नॉर्थ ईस्ट तनतना केप असि पास तौबा यारोय हाबसे नेसोगी स्टेनी अहोंबा लेते ऑल मणिपुर स्टूडेंट्स यूनियन MSU न ngasi ayuki matamda awang nongpokta CAB chatnaba yaroi haiduna kangla gate mamangda kholau kya lauduna khongjang changsinki खोंजंग चंगसिन बादुदा मणिपुर पुलिस की अहेनबा पर्सनल सिंग लाक्तुना खोंजंग अदु लोइसिन बहाइखी खोंजंग अदुदा मणिपुरदा CAB चटनब यारोय BJP गवर्नमेंट अमदी RSS डाउन डाउन हाइबा खोलाउ क्या लाउखी खोंजंग अदुदा सरुक याखिबा MSU इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की प्रेसिडेंट थोकचोम बसंतन हाई CABSC मणिपुरदा सुंगचट चटनब यारोय इंडियाना ngami हाइदुना मियामगी अपामबगी वांगमदा CABSC पास तौरकलगदी मदुदा थोलकपसिंग लेंगाकना थौदांग लौगदबनी
तसेंगना इरमदम मणिपुर सिदा इलीगल माइग्रेंट्स सिंग अकनबा साफु लेरिंगै मिटो मिरान चासिंग मखुत्तगी इरमदम असिगी फुरुब असिबु कन्ननबगी दमकता 1980 दगी हौना गोवेक फॉरेनर हाबे इशू द ऑल मणिपुर स्टूडेंट यूनियन एमसुना इहो संगसिनदुना लाखरबनी सेंट्रल गवर्नमेंट मणिपुर मिटो म्याम खक संगलकनबगी थौसिल अमखक चथरकलिबसि एमसुना कैदोनुंदु याबंग मोय मसिमक नॉर्थ ईस्ट अमदी मणिपुर म्यामगी अनिंगबा पामबगी मायोक्तनी हाबसि एमसुना थमजरी हौजिक इंडिया गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास तौनबा होटनरिबा CAB गी मायोक्ता नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ना नोटिस पुंबदा कौरिबा टोटल शटडाउन असी मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन मुशुना सुमपुंग फाना सौगतकनी हाइरी हयेंग नोंगालमदाय पुंग अहुमदगी ख्वाइरंबल पुंग तरुक फाउबा नोटिस पुंबदा नेशोना कौरिबा टोटल शटडाउन दा एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम नसु मपुंग फाना सौगतकनी हाइना एमसु डिस्ट्रिक्ट कमिटी जिरीबाम की प्रेसिडेंट W दिमोचाना फोंदोरकली वाफम असिंग असि जिरीबाम की बाबूपरादा लैबा एमसु दी ऑफिस दा पांगथोकिबा पाउगी मिफम अमदा फोंदोकिबनी अमरोमदा जिरीबाम दा लैरिबा मैरापाइबी लुपसिंग महिरोई लुपसिंग अमदी CSO सिंग नसु टोटल शटडाउन असिबु सौगतपियु हाइकी लोइनना टोटल शटडाउन की मनुंगदा अना लायेंग मई इसिंग लाइनिंग लाइशोल देव कर्मगी कोमथोकनी हाइना महाकना मखाता की Citizenship Amendment Bill 2019 की मायोक्ता नॉर्थ की अपुनबा मैरुई सिंगल लुप नेशोना नॉर्थ पुंबदा हयेंग लाखलिबा डिसेंबर की तांग 10 2019 असिदा टोटल शटडाउन लाथोखिबगी मतुंग इना जिबामदसु डिसेंबर की तांग 10 2019 की अयुक पुंग 3 दगी नुंथिल पुंग 3 फावबा टोटल शटडाउन Citizenship Amendment Bill CAB चटनबा यारोय हाइदुना टेम्पररी मार्केट की कैथेल फंबी सिंगना ngarangdagi ahing yarektuna khongjang changsinba adugi makha taba oina ngasi ayuktagi hauduna कैथेल mamangda phamduna CAB gi mayokta khongjang changsinkhre khongjang aduda saruk yakiba ima panthoibi कैथेल lupki general secretary oidibi KIS joymatina मियाम की मिहुट ओइना चटखिबा मणिपुर की MP सिंगना मियाम की अपाम्बा सिंग खंगना थबक तोबियु मपालमदगी चंगलकपा मितोप सिंगदा सिटीजनशिप पीगनी हाइरिबा सि लमदम असिददी याबंग अमलोय CAB असि मणिपुर चटनबा यारोय हाइखी member temporary market sigi member singna ahing yarektuna ngasi aikoi gi citizenship amendment bill 2019 la se sanaba puthokna december gi tang mapan da puthokne haibasida yaning de haibagi damakta aikoina ahing yarektuna family ba se masida aikoi di hanba laitana masigi khongjang se main pek pu saugat poina khoi ngasi khongjang se sangsilli bani member temporary market sigi member singna ahing yarektuna ngasi aikoi gi citizenship amendment bill 2019 la se sanaba लिलोंग बाजारदा MMWO अमदी लिलोंग की मियाम गलोइना सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट पास तौनब होटनरिबा CAB 2019 की ड्राफ्ट बिल मई थाखरे लोइना CAB असि मणिपुर चटनब यारोय हाइदुना खोलाव कयासु लाउखरे CAB की मायोक्ता मैनपेक न चंगसिलिबा सिंथालेपगी खोंजंगना बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मियाम की नोंबगी पुंसीदा चाउना कायबा पीखी डिस्ट्रिक्ट असिदा सर्विस तौबा पैसेंजर गाड़ी सिंह मथौ तौखिदे दुकान मचा मचा हांग बनतना डिस्ट्रिक्ट असिगी कैथेल थोंग लोनखी खोंजंग सगतपा सिंगना नंबोल फोइजिंग कैथेल तिदिम लंबी मपादा टायर सिंह मई थादुना लंबी थिंखी नंबोल पुलिस स्टेशन की SI पौमुन थांगना लुचिंगबा पुलिस डिस्ट्रिक्ट पुलिस टीम अमना मई चाकलिबा टायर सिंह लंबी की नाकंदा लौथोखी नाकलदा मई थानबा पशिलंबा टायर सिंह सु पुदुना चटखी ngasi ahingdagi December 13 gi ahing phauba manpack na kaukiba pung yankhai gi total shutdown na Ziribam district ta district asigi mahoksa gi punsida chu chauna akaiba pikre कैथेल दा पोचै योनखिदे महिलोइसंग सिंह थोंग हांगनखिदे लंबी दा गाड़ी चेनबगी चांग यामना नेमखी मैनपेक जिरी की थौमी सिंगना लंबी दा थोकलक्तुना लंबी थिंखी अदुम ओइनमक हौजिक फावबगी ओइना पामदबा थौदोक सिंह थोक्तनबा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट पुलिसना अकनबा मोंगदा चेक्सिल थौरांग सिंह लौखटली All Manipur Bar Association Ambana Sinduna Manipur da Citizenship Amendment Bill 2019 Chatnaba Yaroi Haiduna Wakat Mipam Phamkre Cherab Court Complex Mamangda Pangthokiba Wakat Mipam aduda CAB Chatnaba Yaroi Bilasi Lamdamasigi Yelhomi Manghananaba Machak Oigani Haina Thamlakli Wakat Mipam aduga Mari Lenana Ambagi President Maibam Nilachandrana Haikibada Center na ngasi Lok Sabha da pass taunaba hotnariba Citizenship Amendment Bill asi Notice State Maru Oina Manipurgi Yelhomi Singh Soknanabagi Machak Oigani Manipurgi Oiba Yelhomi Kanjanabagi Machak Amata Laitri Phibamasida CAB pass tauba tarabadi Lamdamasigi Masak
कायहन्नबगी अचौबा मरम अमा ओइगनी हाइना प्रेसिडेंट असिना थमलकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जी यामना मांगजगदो जगह जी अखोगी नॉर्थ ईस्टर्न दा लैरिबा स्टेट खरा असम गुम्बा मणिपुर त्रिपुरा सुगुम्बा खरदनी अतैदी माइ माइ प्रोटेक्शन लोई लैजै अदुगा अतोप्पा इंडिया की लैरिबा स्टेट सिंगजदी सिगी यामना मांगनबगी मचाक इरै लैते मदी हेन हराउबा ग्रुप ने नॉर्दर्न इंडिया दा लैरिबा पंजाब हरियाणा राजस्थान कई लैबा म्याम जी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जी मोदी हेन पामजबनी अदुना मोगी लैबा एमपी म्याम जी मोइना पुखलकपा म्याम दुनी होजि लैजे सिगी अमेंडमेंट बिल जी मांगजगदोइजे नॉर्थ ईस्टर्न दा लैबा अखोय सि खक्तनी हाइबगी वाफम दुनी अखोयदा थमजि अदुना अदुगी मायोक्तनी अखोयना ngasi legal fraternity da laiba akoi singdina koigi protest लमदेंगदा लैबा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान चीफ मिनिस्टर नोंथोंबम बिरेना हकथेंगना ngasi yengshingkhre महाकी यंगशिन खोंगचत अदुदा मणिपुर पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की चेयरमैन राधा किशोर इको केयर प्राइवेट लिमिटेड की थौमी सिंह अमदी अतोपा ऑफिशियल सिंह सुसरुक्या की निंगशिंग बयाबदी हाइरिबा वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट असि मणिपुरदा नोमकांगदना थोगलिबा वेस्ट अमदी इंडस्ट्रियल वेस्ट सिंगबु रिसाइकल तौनबा इको केयर प्राइवेट लिमिटेड की पीपीपी मॉडल दा खुदसिनबनी हाइरिबा प्लांट असिना ngasi फावबदा बायो कंपोस्ट खक्तमक पुथोकपा ngamli हिरमसिगी मतंगदा चीफ मिनिस्टर नोंथोबम बिरेना फोंदोखिबदा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान असिदगी अथुबदा पावर पुथोकननबा कन्ना होटनरी लोइनना हौजिक मणिपुर की तोंगान तोंगानबा हॉस्पिटल सिंगदगी थोकलकपा बायोमेडिकल वेस्ट सिंगसु मैनेज तौनबा मफम सिंग निंगथिना लेतबना हौजिक हेल्थ हजार्ड सिंग थोकलकपा याना लैरी हेल्थ हजार्ड सिंह असिदगी ngaktoknanaba athubada biomedical waste management plan amasu semlagani haina phongdoki मैनेजमेंट से लेतदना अखोइदा हेल्थ हजार्ड ओइबा इसिंगदा करीदा तौरगा से बैंक बीओसीएसवाई खंगदे अदगी जेनिम्स की खंगदे रिम्स की खंगदे फजना लोशन बिददना अखोइदा मयामदा पिरम हेल्थ हजार्ड मयामदो मधु कंट्रोल तौननबा बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की वेस्ट मैनेजमेंट की मथक्ता आद उबीरीदो अदुगी जगह हापनी अदुगा सिदैदा हानगी लैरिबा लिंखलिबसिना कंज्यूम तौब ngamdaba हाइदि 130 गुम्बने होजि अखोइदा पुथोइबा गार्बेज टोन से बट व्हारे सिदा कंज्यूम तौरजे 100 मुतनेबा अनु 30 एक्सेस तो अदुसु अदुगी द पार्ट अमा हापसलगा ऑपरेट तौरनी अदुना बाजार दा म्युनिसिपल एरिया दा मोरखाई लंथोकबदो पैरगा थंबिननबा अदुमगा या अपील तौनिंगे तुरेंदा करीदा सोरोक लंथोकिदबा मैंने All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee अमुको की मतम हेलबा प्रेसिडेंट SM जलाल अमदी महाक चटमिनरिबा मियोय सिंगी ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व तौखिबगा लोइनना कमिटी असिगी जनरल बॉडी मिफम अमा था सिगी तांग 13 दा पांगथोकलगनी हाइना जॉइंट रिफॉर्मेशन कमिटी अमुकोक मणिपुर की माइकैदगी थमलकली लिलोंग बाजार लैबा लिलोंग बाजार डेवलपमेंट कमिटी की ग्राउंड पौमी सिंह उनबा जॉइंट रिफॉर्मेशन कमिटी की कन्वेनर मोहम्मद इबो शनाना रिफॉर्मेशन कमिटी न सिंधुना ngasi अमुको की हानगी प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी अमदी एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह न यावबा मिफम अमंगसी पांगथोखी मिफम अदुदा मतम हेलबा अमुको की प्रेसिडेंट SM जलाल अमदी महाक चटमिनरिबा मियोय सिंह डिसॉल्व तौखिबगा लोइनना कमिटी असिगी अनौबा एग्जीक्यूटिव मेंबर सिंह खल्लगनी हाइखी मरग असिदा हानगी प्रेसिडेंट अमदी महाका चटमिनबा मियोय सिंहना थोरकपा चेरोल अमा चटनररोय अमदी ऑर्गेनाइजेशन असिगी मिंगदा डोनेशन अमता पिबिगनु हाइना कन्वेनर असिना थमलकली पाउगी मिफम अदुदा सरुक याकिबा अमोको की वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद मुजाफर अलीना मतम हेलबा अमोको की प्रेसिडेंट SM जलालना महाका चटमिनरिबा मियोय खरगा मानरगा रिजोल्यूशन अमा थोक्तुना मखा ताना महाक प्रेसिडेंट लेथाहनबा थबक लौखलकपदगी कमिटी असी डिसॉल्व तौखिबनी हाइकी जुलाई की तांग 10 दा अमुको की प्रेसिडेंट ना अगस्त 15 दा एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग पांगथोकलगनी हाइना लाउथोकखरबसु थबक ओइना पांगथोकलक्तबदगी अमुको की सन कांगलोन की मतुंगिना फॉर्मर प्रेसिडेंट सिंह GS सिंह अमदी फाउंडर सिंह ना एडवाइजरी बॉडी ना जनरल कन्वेंशन असी पांगथोकनबा वारेप लौरकपनी नुमित असिदा मणिपुर की मुस्लिम मैदै पांगल सिंगी हानना एफिलेट तौनबगी फॉर्म लौबिख्रब सिंह अमदी लौखिद्रिब सिंहनसु जनरल बॉडी मीटिंग लोइनना अनौबा ऑफिस बियर सिंह खनबगी मिफम असिदा मपुंग फाना सरुक याबिननबा मणिपुर मुस्लिम सिंगी आलिम उलमा क्लब ऑर्गेनाइजेशन ख्वाई पुनमकना मरोइना मैदै पांगन मपुंग फाना सरुक याबी यूनाइटेड NGOs मिशन मणिपुर की स्पॉन्सर मखादा लैंडलाइन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चुराचानपुर सिंधुना
Youth Leadership Meet on Human Security and Peace Building haiba ngasi district asigi Tubong da laiba KIC Conference Hall da pangthokre. Thauram aduda tongan ba furup kayagi makok thongba luchingba kayana saruk yakhi. Korkomna Malemgi Mioiba Singi Hakki Numitki Hubudrama Thoisuba Kumona Lakpada Lamdam Asi Yauna Malemgi Mapam Miamda Yaipapau Pirakli Korkomna Thadorakpa Chirol Amada Mioibagi Hak Pangnanabagi Wakalon Asi Ningsing Bathok Trapamatamdagi Hauna Hotnaduna Lakli Adubu Kudong Chaba Yengba Kangbuna Namthanaba Hotnaduna Lakli UN gi Treaty Oiriba International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR amasung International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights animaki article bu India laingakna Englishing amaga chamapal humbudra mapal dagi ngasi fauba hairiba hak asida athingba reservation thamduna lakli aikoina pamliba amasung taliba mioibagi hak phangbagi pandam sing adumak aikoina phanggadaba na lakpada aikoi punna ningsing minarashi haina pauzelakli Imphal East District Police na akak naba pau ama phangbadagi ngarang numidang pung 8 lom taba matamda Ayangpali Rota achat awok check tawbada Tata truck amadagi foreign liquor case kun phagat pangamle hairi Imphal East District Police ki additional SP Operation TIS Krishna Tombi gi micheng makhada Ayangpali Rota Chathakiba achat awok check tawba aduda Tata truck registration number MN018241 dagi phagat pangam kibani hairiba yusing adu Tamenglong district ki Kaimai dagi Thanglenmang haukip chahi kunmapan apokpa Lanchol haukipna Ziribam dagi Imphal tamna purakpani hairi faraba miyo adu mangondagi phagalakhiba potlam sing aduga loinana excise department ta sinakre hairi YouTube amasung Facebook da event ama oina sandokliba thauram kumhai ni kumhai hairiba event asi copy tawduna kanagumbana social media da sandoklamba thoklabadi copyright eki matung ina legal action lawgani haina wafam kumhai.com a unit of Khudol Solution Private Limited ki maikai dagi thamlakli event asi copy tawduna social media da sandorakpa asina khudong chadaba phibam kaya thoklakpa yai maram asina asigumba thongsing kanagumbana chathabiganu karigumba chatharamba thoklabadi logi mating lauragani haina kumhai.com a unit of Khudol Solution Private Limited board member W thoina fongdorakli hauzik sanabagi pauda Tarahumdoi Suba I-League season da Neroka FC gi ani shuba home match oina hayeng nungthil pung ani taba matamda Kolkata gi maming leiraba Quest East Bengal FC ga Khumal Lampak Man Stadium da lamba taunaragani hayeng sanagadoriba match asigi mangoina nangasi Hotel Classic Grande da team animaki coach ka Paumi Singha unabada Impact News na hangba wahangi paukhumda Neroka FC gi coach Gif Raikana Fongdorakpada hayeng sanagadoriba match asida mahaki teamna mamangda sanakiba moong adudagi ahongba khara leiragani haiki loinana mamangi match ta sanakiba first 11 adumak sanagadra haina Impact News na hangba wahangi paukhumda first 11 da karamba sanaroi singhana Thazin gadagi haibadu makhatana khankigani haikibaga loinana Kolkata gi masak naiba club oibana mahaki sanaroi sing checksina sanaduna hayengi match asidadi point ahum phangnaba honagani haiki and tomorrow also if the circumstance and if the scenario Manipur scenario is not disturbing us or maybe we'll have a lot of fun I respect East Bengal is a good team but Neroka FC also one of the one team. We are 11. We're going to play 11, and we have 7 in the bench. We have 5-6 staff in the bench, so we are prepared for that. So only looking for that we should play good game tomorrow and make our supporter happy and Manipur happy with the result of tomorrow. Nakalamaromda Quest East Bengal FC gi coach AM Garcia na fongdorakpada hayeng sanagadoriba match asi yamna maru oiba maramna mahaki team thawayau na checksina sanarakani habigi thajaba fongdoki Impact News na hangba wahangi paukhumda coach asina hai mamangi I-League singda mahaki team
na anishuba takrabasu handaki season asida kanna hotnaduna league asigi mapu oigani haibagi thajabalei loinana season asigi mamangda sanakiba match anida draw chatkrabasu makhar tarakpa match singda mai onsinduna mai pakpagi campaign haunaba sem saba loire haiki hayeng sanagadoriba match asigi damak manipurda ngasi khaktamak yaurakliba team asigi sanaroi singna hayengi damak telaba matam asida karamna sem sagadoribano haiba hiramasida East Bengal FC की मैनेजमेंट ना करी हाई बगे हाइब वहां असिदा कोच A.M. Garcia ना हाई पुंग तरा मंगा है न चंगबा खोंगचता मणिपुर दा ngasi यौरखिबनी हिरमसिगी मतंगदा मैनेजमेंट ता वही अमता हाइब लैत्री अदुबु हयेंगी मैच असिदा हेना पुकनिंग थाददुना महाकी सानरोइसिंगना फजबा परफॉर्मेंस पिरकनी हाइबगी थाजबा फोंगदोकी Pues creo que tenemos un mejor equipo. I think we have this season better squad than last season. Traemos un bloque ya del año pasado. Plus the building, the team building that we got from the last year to now. Y entiendo de que si corregimos, estamos a tiempo de corregir cosas para que el equipo pues esté más descansado y esté más coordinado. Evidentemente dentro del campo tenemos un gran equipo, pues podremos conseguir un gran campeonato. So we are still on time to fix some issues, but if we can improve these things, I think we can face a very big tournament because we are going better than last season. Hauzik ta Impact News na fangba pauda M suna hayeng Manipur pumbada neshona awang nongpok lamdamda kauriba total shutdown sagat haina lauthokraba matung Imphal West Police na M shugi thaumi ahum phakre hauzik shu union asigi thaumi sing phanaba koithi thiri haidi union asigi president in charge na hayeng tawgadoriba total shutdown gi khongjang asi kansilagani haidi Taratret Suba Manipur Veteran Cricket Tournament Oscar Pauna Kaithel Mai Pakre Manipur Veteran Cricket Association Sinduna Langthabal Public Ground Jatharakliba Cricket Tournament asigi ngasi sanakiba manga shuba likta toss ngamkiba DSU kwa Kaithel na match ki apiba over kuntra da wicket nipan turaga run chamaga marfu nipan lobang ngamki innings asida DSU kwa Kaithel gi batsman Somorjit amadi tomba anina run nifu nithoi amasung nifu lobang ngamki match asigi ani suba innings sanakiba Oscar Pauna Kaithel na over kunmapalga ball ahumda wicket tare turaga mai pakpagiran chamaga marifu daradu lauduna match asi wicket ahumda mai pakpangamki innings asida Oscar Pauna Kaithel gi batsman Ninghorna run yankhai manga aduga gowgowna run kuntra lauki ngasigi match asigi man of the match na Oscar Pauna Kaithel gi batsman Ninghorna taki team Nepal saruk yaduna chathariba veteran cricket tournament asigi hayeng match lairaroi tha asigi taramathoida sanagadaba taruk shuba league match sanaragani Yankhai Nipan Suba Mr. Manipur Contesta MPSC gi K. Arnola Senior Mans Aduga ASK Jim Kakchingi Aish Minaketana Junior Mans ki overall champion oibangamkre Ngarang All Manipur Bodybuilders Association ki micheng makhada Khumalampak Sports Complex ta leiba multipurpose indoor hall da pangthokiba contest aduda Manipur gi tongan ba gym singdagi lakpa saphaba amadi saphabi chamaga yankhai nipan saruk yakhi contest adugi junior men's kanglup ki kg yankhai mangada United Gym Naurem Thongi Aich Tel Heiba kg humpudana Royal Gym Ningom Thongi N Naresh kg humpu mangada Subol Fitness Gym Oinamgi K Bidamani kg humbudradana ASK Gym Kakchingi Aich Minaketan amadi kg humbudra mangada Irom Zim Ngakpigani Iron Gym Kakchingi KSI Nirashna tongan ba Junior Kanglup Singh asigi ahanba position taki Man Sports Physique ki ahanba position da KBB Gym Tera Sapam Leraki L Gulshan amadi Women Sports Physique ki ahanba position na Royal Gymnasium Ukrulgi Solimla Zazo Anina takibaga loinana Women's Bodybuilding ki masanadana KBB Gym Tera Sapam Leraki Ai Kabitana ahanba position taki Championship asigi Senior Men's ki Kanglup ki KG Humpuda United Gym Naurem Thongi El Nita KG Marfutaraga Mangadana MPSC gi K Arnold amadi KG Humbudra Mathaktana KBB Gym Tera Sapam Leraki L Rishikantana makhoi gi Kanglup Singda ahanba position taki
चथरखिबा मिस्टर मणिपुर कंटेस्ट असिदा MPSC ना ओवरऑल टीम चैंपियन अदुगा KBB जिम तेरा सापम लेरक सेकेंड ओवरऑल टीम चैंपियन ताकी कुंथ्रानिथोई सुबा मणिपुर स्टेट ताइकुंडो चैंपियनशिप ngasisu खुमल लंपाक इंडोर स्टेडियम दा मखाताना सानरी चैंपियनशिप असिगी ngasi sanakhiba cadet girls under 47 kg da UTA gi Priyadarshini M NSA gi IBGA anina goal amadi silver medal lawkibaga loinana UTA gi NC nganthoi amasung NSA gi Teresha N anina bronze medal amamam lawki cadet boys under 53 kg dana NSA gi A Kishan na goal PTS ki L Rohit na silver medal amadi Sai NERC gi N Bhaskar amasung NSA gi Devo Christ anina bronze medal amamam phangki sub junior boys under 21 kg da PTA gi L Diamond amasung KH Mangal anina goal amadi silver medal lawkibaga loinana PTA gi TIS Erection amadi HTA gi N Chinglemba anina bronze medal amamam lawki चथरक्लिबा टाइकुंडो चैंपियनशिप असिगी ngasi sanakhiba सब जूनियर गर्ल्स अंडर 26 kg दा NSA गी के सोनियाना गोल UTA गी जी चेल्सियाना सिल्वर अदुगा कंगला गी ओलिविया M अमदी UTA गी KH मालेमगान बी अनिना ब्रॉन्ज मेडल अममम लौबंगमखी चैंपियनशिप असिदा जूनियर बॉयज अंडर 48 kg दना NSA गी S रोहित UTA गी रॉबिन्सन के साई उटलौगी S सरत अमसुंग M देवजितना गोल सिल्वर अमदी ब्रॉन्ज मेडल अममम लौबंगमखी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा नुपा मचा अमसुंग नुपी मचा ताइकुंडो सानरोई सिंगना सरुक यारिबा चैंपियनशिप असिगी हयेंग मखा ताबा बाउट सिंग सानरगनी मंगा सुबह श्री श्री गोपाल देव कांग टूर्नामेंट की चही हुंफु सुरबा सिंगी ओइबा सुपर लीग कांग टूर्नामेंट ता गोपाल देव कांगखुट याई स्कूल ना विनर ओइबा ngamkhre याई स्कूल कांगखुट न सिंधुना चथखिबा कांग लीग असिगी फाइनल मैच अदुदा गोपाल देव कांगखुट याई स्कूल ना अहान बहाफ ता पांजिल कुल अदुगा अनि सुबह हाफ ता ना पांजिल तरा मनी पुना पांजिल कुंथ्रागा मरी थांगमैबन कांगखुटना अहान बहाफता पांजिल अहुम अमसुंग अनिशुबा हाफतना पांजिल तरेट पुन्ना पांजिल तरा खक्त चनखिबा फाइनल मैच असिदा गोपाल देव कांगखुट याई स्कूलना थांगमैबन कांगखुटपु यामना लाक्चना पांजिल कुल मरीदा माइथिबा पिरम लगा टूर्नामेंट असिगी विनर ओइबंगमखी टूर्नामेंट असिगी विनर गोपाल देव कांगखुट याई स्कूलना रनिंग ट्रॉफीगा लोइनना सेलगी मना लुपा लिसिंग तरेट अदुगा रनर्स अफ ताहौरबा थांगमैबन कांगखुटना रनिंग ट्रॉफीगा लोइनना सेलगी मना लुपा लिसिंग मंगागी मपु ओइबंगमखी कांग टूर्नामेंट असिगी लोइशिनबगी अचंबा थौरम मदुदा याई स्कूल असेंबली कंस्टिट्युएंसी की MLA TI सेक्टरब्रता IMC की कॉर्पोरेटर S रीता देवी अमसुंग मणिपुर कांग एसोसिएशन के प्रेसिडेंट M जादुमनीना टूर्नामेंट असिदा मकोक मथंग तारखरबा सानरोय अमदी टीम सिंगदा मना मथुम क्या खुदोल तमखी मणिपुर की तोंगान तोंगान मफम सिंगदगी लाकपा कांग खुद तरेट न चथखिबा सुपर कांग लीग असिदा सरुक्या की December amadagi hauduna Nepal gi Kathmandu da pangthokliba tarahumdoi suba South Asia Game 2019 gi wushu masana da India gi mahut sinduna sanabada gold medal lawrakraba mayang lambam Sunil bu okpagi thauram ama Kakching da pangthokre ngasigi thauram adu Kakching Turel Wangma Young Learner Association Kakching na sinduna pangthokibani thauram adu da Kakching Municipal Council gi chairperson N Sanjit Kakching Turel Wangma Young Learner Association ki president KI Sais Chitradhari amadi Arjun Awadi mayang lambam Bimola su sarukya ki Handak Nepal da pangthokiba International Wushu Championship da goal lawrakraba mayang lambam Suresh bu taramna okre taramna okpagi thauramadu ngasi Social Development Association Sodana sinduna pangthokibani mayang lambam Suresh okpagi thauramadu da Kakching Khunau Municipal Council gi chairperson KH Laima Devi su sarukya ki Aroibada bulletin asig headlines amhana miyam da thamjari Manipur da inner line permit system ILP chana halagani haina Union Home Minister Amit Sahana Lok Sabha ki mifam da laukhokre House da Citizenship Amendment Bill 2019 pass taunana bagidamak hauji kanna khana nainari Matam kayagi mamangdagi Manipur da yelhau missing kannaba ILP chana halu haiba lamdam asigi miyam gi apamba adu BJP lengakna thunghanba ngamle haina
चीफ मिनिस्टर नोंथोबम बिरेन फोंदोखिबगा लोइनना हयेंग मणिपुर पुंबा सुती लाउथोखरे पार्लियामेंट मिफमदा यूनियन होम मिनिस्टर मणिपुर इनर लाइन परमिट सिस्टम चटनाहनबगी वाफम फोंदोखिबा अदु हौजिक हेक्ता ओइथोकपा याखिरोय कैबिनेट की वारेप अमा मथौ तारी हाइना वेटरन पॉलिटिशियन ओक्रम जोइना फोंदोरखली पार्लियामेंट ngasi puthokliba citizenship amendment bill gi mayokta manpack na ngasi dagi kaukiba pung yankhai gi sintha lepagi khongjang tension kibaga loinana matam kharagi oina komthokle haina manpack na lauthokre amasung notice students organization nesona manipur yauna awang nongpokta CAB chatnaba yaroi haiduna hayeng awang nongpok state singda kaukiba total shutdown aim suna mapung phana sawatkani hairakli